رب العالمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الله أدامها ما دامت السماوات والأرض. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذونه منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم
وخالاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، إن الله كان غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن
وعاشروهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إلهنا يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله العظيم. يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي. الله يا لطيف يا وافي. الله يا كريم أنت الله. لا إله إلا الله. لا إله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى برحمة الله وكرمه من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطايا يا خافي اللطف يا جميل صنعي يا حليم لا يجعل صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأرضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا نحن عبدك رقا أنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسر ويا صاحب كل فريد ويا موني كل فقير وقوي كل ضعيف ويا معنى كل محيف يسر علينا كل عسير فتيسر العسير عليك يسير اللهم يا من نحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إنا أخاف منك وأخاف ما يخاف منك وأخذ ما لا يخاف منك اللهم بحق ما يخافك نجنا مما لا يخاف منك اللهم بحق محمد واخذنا بعينك التي لا تنام واقذفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا تهلكنا وأنت تكوتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتحة آمين يا الله آمين يا رحمن آمين يا رحيم اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين الذين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Para hadirin jamaah salat subuh Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikromo Palembang dan pemirsa live streaming YouTube YMH TV Palembang Official yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita pertemukan lagi dalam acara Mutiara Subuh pada hari ini Ahad tanggal 26 Mei 2024 Masehi atau bertempatan dengan 17 Zulqaidah 1445 Hijriah. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Assegaf yang akan menyampaikan ceramah dengan tema memposisikan as-sunnah atas diri di dalam perkataan dan perbuatan. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengawali dengan membaca suratul Fatihah.
hala hadinian wa likulli niyatin sholihah wa ila hadin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita dengarkan penyampaian mutiara subuh dari Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf yang akan menyampaikan ceramah dengan tema memposisikan as-sunnah atas diri di dalam perkataan dan perbuatan. Kepada Al-Habib kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم استغفر الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi jahi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرات وإليه ترجعون. معاشر الحاضرين والحاضرات والأساتذة والشيوخ يرحمني ويرحمكم الله. Syukur alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa duduk di sini bersama. Itu nikmat yang sangat agung yang bisa kita dapatkan pada pagi hari ini. Terutama yang paling kita rasakan pada pagi hari ini yaitu nikmat hidayah wa taufik. Nikmat hidayah wa taufik sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita ke masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Guna untuk apa kita di sini? Untuk melaksanakan daripada salatul subhi secara berjamaah. Salat subuh secara berjamaah ma'asyiral hadirin itu sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyamakan salat subuh itu dengan orang beribadah satu malam suntuk. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan, "Aman shalla subhi fi jama'atin fa ka'annama qama al-laila kullaha." Al-hadis. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang salat subuh secara berjamaah itu seakan-akan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu malam suntuk. Bayangkan ma'asyiral hadirin, dengan waktu yang mungkin 30 menit kita duduk sini untuk solat berjamaah, solat subuh secara berjamaah, itu disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita ibadah satu malam suntuk.
Ibadah satu malam suntuk itu kita salat, kita tahajud, kita membaca tilawatul Quran sampai satu malam suntuk. Begitu agungnya solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan daripada solat subuh secara berjamaah. Kemudian tidak itu saja ma'asyiral hadirin, solat subuh secara berjamaah juga itu Allah akan naungi kita daripada bala musibah. Ya Allah naungi keamanan dan penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, man shalla subhi fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang solat subuh secara berjamaah, maka naungan Allah Subhanahu wa taala akan keamanannya Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Alhamdulillah kita telah solat subuh secara berjamaah. Ini nikmat yang sangat mulia. Kemudian yang kita rasakan juga pada pagi yang hari ini, yaitu nikmat yang kita rasakan, yaitu nikmat sehat dan ada luang waktu, yaitu kesempatan. Ini nikmat yang luar biasa juga yang kita rasakan. Jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan, dan jangan sampai kita termasuk daripada perkataannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nabi, ni'matani mabunun fihima katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang wong itu tertipu adanya nikmat dua ikut ini. Apa itu nikmat? Nikmat apa yang kita tertipu? Yaitu nikmat sehat dan nikmat luang waktu, ada waktu, kesempatan. Ini nikmat yang luar biasa, yang sampai kita termasuk daripada orang-orang yang tertipu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nikmat sehat, kita ada sehat. Kita kalau kita termasuk orang yang tertipu, kita lupa, lalai. Kita ada kesehatan, kita lupa dengan Allah, tidak melakukan ibadah kepada Allah, tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sehat, waktu kita sakit baru ingat, ya Allah, cobalah aku sehat. Cobalah aku sehat, baca aku ibadah, baca aku tilawatul Quran. Kalau kita sehat, lupa. Ladas dengan dunia kita, lupa. Ladas dengan dagangan kita, dunia kita, ladas dengan anak-anak kita, asyik sama anak-anak kita, lupa dengan akhirat, lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ma'asyiral hadirin. Jangan sampai. Dan juga nikmat faragh, ada kesempatan tu kita gunakan kesempatan luang waktu kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita lupa dengan Allah. Ada kesempatan kita lupa, kita sibuk dengan dunia kita sibuk dengan HP kita sibuk dengan waktu bangun tidur. Kita yang cari, kita apa dia? HP yang kita cari. Yang kita cari HP, walaupun HP itu penting, ma'asyiral hadirin, penting HP itu. Jadi waktu kita bangun tidur, kita cek HP. Ada apa musibah atau apa, kita cek, tapi jangan kita lalai, jangan kita sampai lupa subuh sampai ke kesiangan, waliyadzubillah min dzalik. Kita gunakan waktu kita luang itu untuk ibadah kepada Allah, dan syukur nikmat. Alhamdulillah kita ucapkan, nikmat yang Allah berikan banyak sekali. Nikmat harus kita syukuri, kita patut kita syukuri. Sampai satu nafas harus kita syukuri. Berharga satu nafas kita tuh. Kita nafas, nikmat satu nafas. Kita sehari berapa juta kali kita hisap nafas ini nafas kita tuh berapa juta kali kita dalam satu hari. Nah, satu nafas itu sangat berharga. Di dalam kitab Majmu' al-Kalam Al-Habib Abdullah bin Husain Tahir dikatakan apa dia? Anna kulla nafasin min anfasika jawharatun. Sesungguhnya satu nafas daripada nafas-nafas kita hisap, satu nafas itu jawharatun, yaitu maknanya intan permata. Ya, ini berharga. Satu nafas kita itu berharga. Lagi matalaha illa in anfaqtahu fi ta'ati rabbika wa la yuqarribuka ilaihi. Tak bakal berharga, tak katik nilainya. Yang sesuatu yang berharga tadi, nafas yang berharga tadi itu tak bakal ada nilainya kecuali kalau kita
infakkan, kalau kita pergunakan nafas tadi itu untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lupa tak bakal jadi berharga. Tak katik nilainya nafas tadi itu. Macam kita meninggal, katik nafas lagi meninggal, katik ego lagi masuk ke dalam kubur. Tak masuk ke dalam kubur, tak katik ego lagi. Tak baca simpan tambah bau deh. Tak, kalau di laut diuntal ke laut. Kalau kita tak katik nafas tadi, katik ego lagi. Katik nilai lagi kalau kita katik nafas. Makanya nafas kita tu pergunakanlah. Hatta satu nafas kita pergunakan untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, patut kita syukuri. Harus kita syukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang dengan apa? Dengan apa kita mensyukuri daripada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ini? Kata Abdullah bin Huzim At-Tahir, katakan dengan apa kita mensyukuri nikmat? Dengan bil iktsari min dzikrillah bil janani wal lisani wa fi jami'il ana'i wal ahyan. Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan hati. Alhamdulillah, hati kita ngerasakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala memberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nikmat kita dalam hati, alhamdulillah, kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian bilisan, dengan ucapan, dengan lidah, alhamdulillah. Kemudian setiap waktu kita habiskan untuk ibadah kepada Allah, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah berkata dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Kata Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, banyak-banyaklah ibadah, banyak-banyaklah zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, ingat sama aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita banyak mengucapkan alhamdulillah. Pada kesempatan ma'asyiral hadirin ya rahamni wa rahamkumullah, pada kesempatan pagi ini Al-Faqir ingin sedikit mengutip daripada perkataannya Al-Imam Abi Utsman Sa'id bin Ismail Al-Hiri An-Naisaburi. Beliau ini ulama besar di zamannya. Beliau ini berasal dari Iraq. Dari kota Iraq. Naisaburi, sering kita kalau dalam hadis-hadis kita dengar Naisaburi fi sahihahima alladaini huma usahul kutubil musannafah. Imam Naisaburi ini beliau ini lahir di Iraq tahun 230 Hijriah. Terus wafatnya di tahun 298 Hijriah. Jadi umur beliau waktu meninggal kurang lebih 68 tahun. Umatnya Nabi SAW umurnya begitu, tidak lebih dari itu. Yang lebih bonus dari Allah Subhanahu wa taala, yang dikurangi yaitu Allah Subhanahu wa taala cinta sayang sama hamba tersebut. Apa kata beliau? Al-Imam Abi Utsman Sa'id bin Ismail ngomong, man ammara sunnata ala nafsihi qaulan wa fi'lan nataqa bil hikmah. Barang siapa, kata Imam Abi Utsman, barang siapa memposisikan diri dia, memposisikan as-sunnah, ya ini perkataan Nabi bagaimana, tingkah laku Nabi SAW bagaimana, memposisikan diri dia di dalam apa sunnah, di dalam diri dia, di dalam perkataan, fi aqwal wa af'al, di dalam perkataan dan perbuatan dia, apa? Maka nataqa bil hikmah, kata Imam Abi Utsman, perkataan dia itu bakal jadi penuh hikmah. Jadi kita selalu memposisikan apa yang tidak kita berbicara kecuali pembicaraan itu telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita berbuat kecuali perbuatan itu telah diajari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berbuat, kita ikuti daripada perkataan Nabi, perbuatan Nabi itu, maka perkataan kita akan menjadi hikmah, penuh hikmah. Apa hikmah itu? Al-hikmah itu kata ulama, al-kalamul ladzi yukillu lafzuhu wa yajillu ma'nahu. Sedikit lafaz. Al-hikmah itu perkataan yang berhikmah itu sedikit lafaznya akan tapi luas maknanya.
Kalau kita sekarang ngomongin berbobot lah, ngomongan kita tuh jadi berbobot kalau kita mengikuti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ikuti itu jadi berbobot al-hikmah tadi. Jadi bisa juga al-hikmah itu disebut al-ilm. Jadi kalau kita setiap kita berbicara itu penuh dengan ilmu-ilmu yang keluar. Terus al-adl, al-hikmah itu al-adl. Adl itu adil. Jadi setiap kita berbicara itu adil bagi wong yang mendengarnya. Bagi anak-anak kecil yang mendengarnya nikmat, senang. Anak kecil ngomong sama kita. Kemudian orang-orang dewasa mendengar kita senang, wajib perkataan fulan. Orang tua kita mendengar berbicara dengan kita senang, cinta sayang sama kita bakal. Jadi itulah hikmah, penuh hikmah. Kalau kita mengikuti daripada cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka perkataan kita akan menjadi hikmah. Kebaliknya, ma'asyiral hadirin waliyadzubillah, kata Imam Abi Utsman, waman ammara al-hawa ala nafsihi qawlan wa fi'lan nataqa bil bid'ah. Sebaliknya, ma'asyiral hadirin, kalau barang siapa yang memposisikan hawa nafsu atas diri dia di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya, itu hawa nafsu. Kalau kita ngomong dengan hawa nafsu, waliyadzubillah, terus berbuat dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisikan daripada syaitan. Jangan kita ikuti. Jadi mengikuti, barang siapa yang mengikuti daripada hawa nafsunya untuk berkata dan berbuat, maka nataqa bil bid'ah, maka perkataan dia itu bakal jadi bid'ah, bakal jadi sesuatu yang tidak pernah diomong oleh Rasulullah. Cara Rasulullah ngomong tidak pernah diikuti, dan dia berbuat tidak pernah perbuatan tersebut mengikuti daripada perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliyadzubillah min dzalik. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita di dalam perkataan, di dalam perbuatan kita. Sedikit contoh daripada sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengikuti Nabi bakal selamat. Sedikit contoh, yaitu sifatnya Nabi as-siddiq wal amanah fi jami'il aqwal wal af'al. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu siddiq, jujur. Nabi itu jujur di dalam perkataan, di dalam berdagang, jujur Nabi. Di dalam bekerja, Nabi itu selalu jujur. Kita ikuti jujurnya Nabi SAW itu. Kita dalam berucap kita jujur, jangan berbohong. Seseorang yang berbohong itu jelek. Orang yang berbohong itu hatinya tidak bagus. Jadi jangan sampai kita berbohong. Kalau ngomong selalu ngomong dengan kejujuran, ngomong jujur. Berdagang kita jujur. Yang bagus omongnya yang bagus, yang jelek omongnya yang jelek. Yang ini murah, ini jelek, ini bagus, omongnya yang bagus. Jangan kita bohong, Jadi selalu berkata jujur dalam berdagang. Jangan nimbang maling timbangan gitu. Jualan aja ini kurang dikit biar untung banyak. Ini sesuatu yang tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bekerja, kita bekerja dengan seseorang, dalam toko, di dalam perusahaan, kita bekerja, harus dengan kejujuran, jujur gitu. Dalam bekerja jujur, dan lain-lain sebagainya. Terus amanah, kita harus amanah, ikuti daripada Nabi SAW. Amanah, kalau diberi amanat dia tidak khianat, selalu amanah. Amanah itu di dalam segala sesuatu. Kalau kita di dalam memegang sesuatu urusan harus amanah, harus melakukan amanah. Mungkin gawean kita itu bagus, itu amanah termasuk. Dalam urusan, dalam pekerjaan kita amanah, pekerjaan kita gawe sama wong harus amanah. Waktu datang, jamnya jam berapa, jam itu dia datang. Waktu pulang, jam itu waktu dia pulang. Itu amanah, menjaga waktu dia di dalam bekerja. Dan juga kita mempunyai rumah, itu amanah.
amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah tadi itu jaga. Kita jaga rumah tadi itu, kita benerin. Kalau rusak benerin. Kita jaga dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mobil, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga. Kita bersihkan, jangan sampai kotor mobil kita. Kita servis, beneri kalau mesinnya rusak. Itu amanah. Kita menjaga daripada amanah yang Allah berikan kepada kita. Kita punya motor, kita jaga, itu amanah. Kemudian kita punya keluarga, punya anak, punya istri, itu amanah juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa menjaga istri kita, menjaga anak-anak kita termasuk orang yang amanah. Jangan kita ladas-ladas dengan keluarga kita, jangan kita enak-enak. Kita tidak ngerasa bahwa itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah cerita daripada Sayyidatuna Khadijah. Cerita Sayyidatuna Khadijah yang memberi dagangan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah, itu diberi oleh Sayyidatuna Khadijah. Dagangan yang sangat banyak. Sayyidatuna Khadijah mau melihat bagaimana sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tingkah lakunya Nabi kalau dikasih barang dagangan yang banyak. Akan tetapi Nabi bawa dagangan itu dengan amanah. Nabi bawa ke Syam, Nabi jual. Sampai-sampai Sayyidatuna Khadijah ngirim satu hamba sahayanya untuk melihat bagaimana Nabi SAW cara berdagangnya. Diikuti oleh hamba sahayanya Sayyidatuna Khadijah. Dilihat cara berdagangnya Nabi, jujur, ngomongnya lemah lembut, enak didengar, yang belinya senyum, senang yang belinya. Sampai dagangan itu habis ludes, berkah karena Nabi SAW amanah dan jujur tadi. Sampai disampaikan oleh hamba sahayanya kepada Sayyidatuna Khadijah bahwa begini kada wa kada. Terlintas dalam hati Sayyidatuna Khadijah ingin menjadikan Rasul SAW sebagai suaminya. Itu berkah daripada amanah, jujur. Kita tidak rugi, ma'asyiral hadirin. Kita tidak rugi untuk jujur. Berkata jujur itu tidak rugi. Kita berkata baik itu tidak rugi. Kita amanah itu tidak rugi, malahan mendatangkan keuntungan yang sangat besar kalau kita jujur. Walaupun tidak dianggap uang kejujuran kita, tapi kejujuran itu sedikit banyak pasti mendatangkan keberkahan. Walaupun uang tidak ngerasa, kita yang ngerasa bagai anak-anak kalau jujur, biasakan dari kecil jujur sampai besar dia bakal jujur. Terbiasa. Ala biasa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Jadi anak kecil kalau pengen besarnya jujur, dari kecil biasakan. Anak-anak kita biasakan jujur ngomong. Walaupun pahit bagi dia, jujur. Jangan sampai dia berbohong. Kalau sudah berbohong, terbiasa dari kecil, itu bakal sampai besarnya dia bakal berbohong. Waliyadzubillah. Itu amanah. Amanah keluarga kita itu amanah. Jadi posisikan diri kita sebagaimana Nabi SAW bersifat, sifat-sifat Nabi SAW di dalam diri kita. Ikuti fi aqwal wa af'al Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sifat-sifat Nabi SAW dan akhlak-akhlak Nabi SAW sudah lebih dari cukup kita ikuti. Cukup Nabi itu sudah lebih dari cukup kita ikuti Nabi SAW daripada sifat dan akhlak Nabi SAW untuk kita tiru supaya hidup kita itu bisa sempurna di dunia dan akhirat. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita senang di dunia, bahagia di akhirat. Ingati waktu kita. Jadi kalau kita akhlak ngikuti Nabi, tutur cara kita ngikuti Nabi, tingkah laku kita mengikuti Nabi SAW, orang senang dan menjadikan kita itu orang yang disenangi orang banyak. Kalau kita ada, orang senang. Kalau kita nggak ada, orang rindu. Mana fulan? Mana si fulan? Senangan kalau duduk sama orang tersebut. Kita jadikan diri kita seperti itu. Jangan sampai kita
jadi di pandangan orang-orang itu kita duduk, ringamnya nengok sama orang fulan ini, ada, sumpek, dak kata dia, alhamdulillah, dak kata dia. Itu jangan sampai kita terjadi menjadi orang seperti itu. Waliyatu billah min dzalik. Cukuplah Nabi SAW jadi tiruan, panutan kita. Sebagaimana Nabi telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa innaka la'ala khuluqil azim. Nabi itu ada di diri Nabi itu sebaik-baik akhlak budi pekerti yang agung. Nabi itu akhlak yang tinggi. Sudah cukup Allah yang ngecap, bukan manusia yang ngecap, kan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Dari akhlak yang mulia itulah Nabi SAW dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Suri tauladan, kedua bagi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua kita Nabi SAW cukup. Kedua sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berkata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada di diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kedua, suri tauladan bagi umat-umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah cukup. Cukup Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladannya Nabi. Di dalam tafsir tentang ayat ini, mufassirin, para ahli tafsir menjelaskan bahwa ya ayyuhalladzina amanu fi aqwalin nabi sallallahu alaihi wasallam, fi af'alin nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ahwalin nabi sallallahu alaihi wasallam qudwatun hasanah tata'assuna biha falzamu sunnatah. Kata mufassirin ngomong, katanya daripada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah ini, sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, di dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu qudwatun hasanah, itu suri tauladan yang baik, suri tauladan yang baik. Maka ikutilah, kemudian falzamu, biasakan, lazimkan bagi kita itu untuk mengikuti daripada sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah sifat yang bisa kita sedikit kita tiru, contoh itu. Banyak lagi sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, itu sedikit kita contoh supaya kita bisa memposisikan as-sunnah. Sunnah itu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam di diri kita, supaya kita menjadi orang-orang yang bijak. Orang bijak, jadi ngomong bijak, tidak ngado-ngado. Kalau ngomong tidak ngado-ngado. Nabi itu berkata seperti itu. Jadi setiap kita berbicara itu pasti ada sesuatu yang bijak, yang bisa selalu diterima oleh orang banyak, oleh umat. Sekali lagi, yang kita ikuti Nabi, kalau bukan Nabi siapa lagi? Siapa lagi yang bakal kita ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sifat dan sebagainya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi itu ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Dalam hadis Nabi dikatakan, bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak, otomatis akhlak Nabi, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dari sempurna, di atas yang sempurna. Makanya bisa menyempurnakan akhlak umat di muka bumi ini. Macam di dalam sekolahan, satu sekolahan, guru tadi itu mengajar matematika, otomatis guru itu paham, ahli di dalam matematika. Tidak mungkin dia tidak ahli di dalam matematika. Seorang guru mengajar bahasa Arab atau seorang guru mengajar bahasa Indonesia, itu otomatis guru tersebut ahli fan di dalam bidang bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tidak mungkin dia ahli. Jangan sampai kita melakukan sesuatu atau mengajar sesuatu bukan pada bidang kita,
Kata Rasulullah SAW, fantazir sa'ah, siapa yang melakukan sesuatu yang bukan pada bidangnya, tunggulah, kata Nabi SAW, tunggulah masanya, dia bakal hancur. Wong yang melakukan sesuatu bukan pada bidangnya, dia bakal hancur. Waliyadzubillah min dalik. Jadi itu suri tauladan Nabi, suri tauladan kita yaitu Nabi SAW. Kita jangan pindah ke tempat lain, jangan kita pilih orang lain untuk menjadi suri tauladan kita. Cukup Nabi SAW supaya kita bisa memposisikan as-sunnah di dalam diri kita, di dalam perkataan kita, di dalam perbuatan kita, agar supaya kita disenangi oleh orang banyak. InsyaAllah sedikit ini bisa bermanfaat buat Al-Faqir terutama dan buat antum sekalian. Semoga di dalam pertemuan kita ini InsyaAllah kita bisa menerapkan daripada sifatnya Nabi SAW, menjadikan qudwah kita di dalam dunia ini agar supaya hidup kita sempurna dunia dan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan hati kita, mudahkan selalu kaki kita untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik. Semoga kaki kita dimudahkan oleh Allah di jalan tempat-tempat yang baik, menuju ke tempat-tempat yang baik, agar supaya kita di akhirat ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada jawaban. Ngapa kita dikasih kaki? Untuk apa kaki kau? Pergunakan untuk apa kaki itu? Oh ya Allah, aku pergunakan kaki tadi itu untuk salat berjamaah, salat subuh di Masjid Agung ya Allah. Aku pergunakan kaki aku untuk pergi majlis, aku pergi untuk ke pasar untuk mencari ma'isyah yang diwajibkan oleh seorang suami. Itu ditanya, ada jawaban kita. Jangan sampai kita di akhirat lagi tak kata jawaban. Pergunakan untuk apa kaki itu? Oh Allah, kata jawaban. Malaikat nunggu untuk ngebuk kita. Waliyadzubillah. Jangan sampai kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala selalu mendapatkan hidayah, taufik selalu ya Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita nikmat-nikmatnya, dan kita selalu bisa bersyukur untuk mendapatkan untuk mensyukuri daripada nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala, agar supaya kita menjadi orang-orang yang bersyukur, orang-orang yang disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mengkufuri akan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah bahawa azabku sangatlah pedih. Semoga kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, disenangi oleh Allah, disenangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma'aqul lakum wa al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah tadi telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian materi subuh yang dengan tema selanjutnya doa. Al-Fatihah ala niyah Al-Fatihah ala niyah salama hakikna bitaqwa wal istiqamah wa aizna min mujibati nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ونعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بالعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم بارك في أولادنا وأزواجنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Semoga semua nasihat dan ilmu yang telah kita peroleh bisa kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Saya Denny Haryadi Saputra selaku moderator pada acara kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya pamit izin undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.